Mema Emergency Ghana TV Ashrefonia Kwaba Ebusia for Obaso na wa subscribe. Wala like na wa drop comment no so our comment section ho e de amame adichi adise ni anansem na ebusia for egusua kosto na yenua baby e de na we wosem ebeda ya mami ohini ni ewo ahimfie komoso na asem o de ba ye ni se okowoye e ma midwife bi e de ne ba no amobi e na midwife no amani sika etebusia for the beda ya mami ohini ni se onko no nkwaje ne ba emre no na ebusia for ene midwife no ababe piemu ewo ahimfie TV a o chirechire ni nsemo etebusia for ye nsem ni enko ni ego tiemu nsem emrasia. Number 2, Precious Tete Accra Zenu. Mine wording by midwife Mama Sarah Kaswa of Anko TV3. Order in Ahimfie. Precious, my lady. And it is said, "Yasamono yebe kan fufuro." Maami a odi asemo to ne so no waba. Enti yebe ka samono fufuro. Mempento. Said you be kan no ka. You. My lady ni penny from Pamcho. Good morning. Me ya joso. And my lady me da say na fitina no be see ende susu. Me pacho wife pa. Pacho me da say nyame sha. Pacho friend me Precious. Pacho 2025. And I'm 5 funu. Nti me 5 funu no nyama nkoso yi. Nti no ena lady bi a friend ama oye dem me ne chat na no kai me say oh na busuafo ebetimi aboa me nyinsen no na ya hwede ye be nti me remu no maji omusika be 4,000 something no ena mo be hye mo hu say de ya na ansa na wo be ko ho no omudi ka ma usika kra ansa na ye do be ko sa efie okay no mo ma misika ansa na omudi mi ko fie ho no nti no emu ho no ena omu se mi wo ho a se dan table dan light ni light wo so fine enye den enim nti me wo ho a me pie awia me ho ye den call boy ni ho nti no me call nti o man kasa hu se de ya me call boy no nti be duru baby no boy no busuafo pam but me wia me ko ye den e ko hye ho nti no me wo ho sa no mo ato mo ready ma adwen hu se girl ni kita different mind nti emu ho no ena mo ma sa number na e frame me no Efrem so mpese omuhumi na omma me ba e friend say school junction iti me ba ye no ama school junction Zenu school junction ashama me pa chawai ama ni maame ni nana ena ni auntie Dora no ena ama na nkasa ena mbe sham nka cha mi se me ama no ni picture ama me woni picture IBJ munyi ama picture chekula ama ne de ase de ne to so kra because ono no this can come akran ono ni pesi ye trending ro ekra because ya mani 2 days wa ama eti enemu fa ne to so ono so na this can come akwala no inti my lady nyam si ye nka no kre e ba ne sa no mi ko hia wo mu ti mi ko hia wo mu no e na ne aunty ni ka se omo na ehu se mi pese mi ye den mi twi wo mu di na minim na mi try on be den omo be kwa akọji omo sika na wo bebia omo be kwa akọji nti enum ho de my lady nyinse mo asem yem hye nti no me ye den mi stay calm nti mi so mi ntumi mbo amane ne nye den enchiro obia e bi kra me odi bia ye obi o fa ne picture to so Romeo o fa ma kra ne picture to so nti my lady nyam se ye nka no kre na mi suro mi so mi hu se de ameye den aba obi amane nti mu wo na mi wo ho no mu sa na mi time ye den esun ye mi time sun ye na mi ye den mi call hospital ho omu Dora ni ka che mi say amu midwife me pa cho an TikTok name ni handle ni ama cuteness e wa TikTok yo into my lady agent ni me pa cho an into my lady discover won me pa cho an into my lady nyam se enka no kre me go through hospital me go through Thursday me go through May ni mu Thursday me ko dru ye na omudi infusion na the first labor na den e ma me it first labor na esimi so say san na e dey esimi so san na e dey esimi so say e be si Saturday 4 your friend say 450 e na nyame ya adom na me ye den me wo ye nti energy wa wo me pa cho ma me we e ma Sarah nti no oji me awon na me ade no e ye me ya nti na akola ni so sun nti no me ka say wo me pa cho an ko ntwa ma se kakra
ɛna ɔsi de bi ɔntumi ntwa maase ɔtwa ho pam nti mekyim no ɔno nɛɛse ni so wasete a ɔntumi mpam nti no mekyim saa no sɛ mede meyam sɛ mewɔ ba boy baako yɛfrɛ no Karen ma wo baako dada nti 6 years kwan abem nti no mekyim no mede meyam na na ɛyɛ den ɛkyim nti ɔgye me awo wie na ɔsi ma wodeɛ na ano atete hwane kan patcho midwife no maami me patcho an ɛna ɔde ahoma bi ɛtwe ma wodeɛ na ɔyɛ den ɔpam ɔyɛ nti no meyɛ den me ba fie no nti emu wɔ na me su ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ensu na dwen dia wode sika ne bɛyɛ ndɛ wo so akola we wode hye obi ne fie ni monyam hwane ka sa patcho ma sɛ ɔse mensu na akola no de ko hye obi fie ni monyam hye obi fie ni monyam na me hye obi ni monyam ayo ɛna ɔyɛ den ɔka sa kyerɛ me nti me su na me frɛ fie sɛ akola na yɛ den efiri mu no ɛna boy ni ka sɛ ɔyɛ den ɛnde sɛ akola na firi mu deɛ ɔno so yɛ den ɛba bɛhwɛ ni ba na ɔyɛ den we free mu nti hospital bɛ na me wɔ ɛna me ka sɛ kolebu ɛno hwan na ka sɛ frɛ sɛ akola na firi mu patcho midwife bɛn patcho ma Sarah ɔno se frɛ fie sɛ akola na firi mu ɛna me bisa ne sɛ yɛ ka sɛ body ni wɔ hia den na mɛka na ɛna ɔsinti me frɛ me mami nkyerɛ mu sɛ ɛwɔ ni hospital ha nie ɔsi mami nka kyerɛ mu sɛ ni hospital ha na mbɛyɛ den me bɛ wo yɛ ti mi so me ka kyerɛ mu nyame anim nkure sɛ me wɔ kolebu hono na me yɛ den me wo yɛ nti me ka sa kyerɛ mu no kra boy no boy no ni grandmother bi ye friend ayi oma boy ni lori friend na boy ni fa ka mbra mbɛ hwɛ sɛ asɛm America na yɛ den ɛyɛ no kra mu na me yɛ den me ka na nti obedru hɔ no me ade kyen yɛ na ɔka asɛm asɛm me ka asɛm megya akwala ne wa ha na ma yɛ den makɔ ɛna me bisa sɛ akwala no mu di kɔyɛ den ɛna ɔka kyem sɛ mu di bɛma obi a ɔno so ɔnyɛ den onni ba asɛm we ameka my lady me ndi ntro nukura tro do na me ka kyerɛw nti emu hɔ na me kɔɛ no 1 week time na me ka kyerɛ no deɛ bi apɔ betumi de asan ho me ka no kyerɛ me ka no kyerɛ your friend sɛ amani di dora ni frame sɛ yɛnkɔ court ba yɛkɔ court yɛkɔ na enye court ɔde me kɔ committee 1 ɔsɛ mu kɔ ɛdɛ ho me ɔsi yɛ bɛ mɛkɔ soɛ sɛdeɛ me ni mɛkɔ ɔsi mɛkɔ akɔ soɛ sɛ akola ne ɛwɔ me ɔmo hɔ na akɔ dora why ni dora dia ɔsi ni sister maami sɛ ni sister yo kasɛ nti no ɔka asa ne yɛkɔ yɛ nyame anim nukran yɛkɔ yɛ ne yankɔ court yɛkɔ friend sɛn lady bi ɔte computer ho na ɔyɛ den ɔ type nti yɛkɔ yɛ no that day no ɔde nipa 4 na yɛ meka ho 4 na yɛ den yɛkɔ yɛ nti yɛkɔ yɛ no kasɛ yɛkɔ yɛ no na afei yɛkɔ duru hɔ no ɛna me duru hɔ na me hyɛ ase sɛ me su ɛna lady ni bisa me sɛ ade na lady ni hwɛ me saa na obisa me sɛ ade na me si o me hu mfa me ɛna ɔka kyerɛ Dora ne sɛ Dora gewe ni case no yɛ den hwɛ ni yie na me de asɛm ba ma obi anyɛ den embo mi din ɛbɛyɛ afa ne ba ma no ɔmpɛ bebi nyɛ den ɛmfa ɛna lady ni ka kyerɛ ne saa nyame anim nkura na me nim de lady na yɛ den ehu ɛna lady ni yɛ den ɛka asa kyerɛ Dora ni nti me ID card crampo ɛwɔ Dora ne ho and they up to now okasa me ye passport me ID card ni me passport den ɛwɔ Dora ne ho lady no madam no me pese me boni din but me nkomodidie no mu din na me ejo mo ma wo so baby o ma lady ni ye paper bi ɛna o ma me sign nti me ka kyɛ ne sɛ pese me read die wo paper ne so ansa na wa sign ɛna o si o hu hia obre wo hye me sɛ hu hia nyame anim nukura na me ye den me sign na me ye den pem baby fire nti emu hɔ no ɛna me ba afie no mo suma ama no na odi scan emu yewo lady ni won ewo baby osi me sign nti sa Joyce no no e witness ɛna me omo si me witness ja me ya wo sa o TikTok yi ama ki witness yi on odi sa 27000 me pa cho nti emu hɔ no ɛna omo ka se me witness ɛna me si na me asem kɛse se me busu ani bia ni wo beji sa de we tuma me ka se me kɔ eden me kɔ fa witness a eden aba nti emu hɔ na ma me ni se ndi ofre ama no na ama na eden aye witness ayeden ama me na ofre ama no na ama ni G2 mu nti oji paper no ye wi na oji paper no ye den odi koye ama no mu ntumi mposo ne dance no na so na ye be TikTok ndi wada urumasi ya anze nti no yes and my lady ena ye den ye koye nti me wo ho mi ade chin ye no 1 week time wo ho na e friend say ama no
omo di 27,000 near den e man so on fa anye den on fa mbre me nti oba ofre me say o school junction nti me mbra na me ye den nyame anim no am ye oda TV me patron scan what's in handle did say e o TikTok am a cuteness patron you my lady e na me ye den me je sika no me scan dem ka se manje na me boa e na me je sika no nti me ba afie nu de wi ana me we nu me yem baby am wo ho na epeja se nti e chi me to ho ti say 1 week na me ntimi nsori nti scan na me di bi to ndro na me fra man say mpesa me return scan na me ye dem me ji akola na wanti asem na me di bi to ndro di sa me ho yare ne ade nti emu ho no e na me fra o mu ka che ne boy ama no me fra ama na me ka che say ama di awoye no enye nti me ko 3 days ni ni akoso a precious ye bre cause mami e fi e man time no so kasa asem ni na ending I fa ye na fa bra ho nti no e ba ne sa na me ko o mu ka che me say me ko report wo Katamanso police station nti nyame mama na se ko report ama ne boy na o ma me threaten no se ko report to say dey me ko report say me see me pese me gi me ba nti me nye den me ko ye case o mo from be ba okay e na me ye den me ko e na me ko ye case nti me ko ye case nyana mo sa me fra ma na maye me ye case no mo ka say o mo be den o mo be chi me atu me na me see okay my ready no problem me gi atu because me so ma fun mo mbra kwan so bi wo ho no but me sro mo fa nche me e ya ho kire na ye den e ba ni sa na me kan sa nti o mo ka say me nko o mo be frɛ me nti ma me wo ho ma mfrɛ me nti e me won say ndra no e ba ni sa ye Monday ni me di asem ni ba ha mo frɛ ye say ye ba ho ba no e de nti na ba pa chom pese mo wa me na me sanka akola no ye das Madam Sarah Mpacho ba show is why your Bible Quran e be focus ya kasa precaution abodu ane cross up dey chame pe Bible okoya sorry pacho pe ko me kunu wa sorry kitwe bi timo am o ma sorry you fancy ni fato so na bo odin eye me Sarah pacho anu am anu so kakra me sada Bible iso me sada Bible sa se mo amaking sa se ko no kretro me nitro onyame boa Oda Masara de di kan o ye professional midwife pacho abanya ma o license utumi bie o facility na wa operate me pacho but way certificate no way pacho fam na ese wo de ba because asem no the way asem no mo dutie because ye frɛ o da no se afi kra na wo ye o unwie eti e kire se ehun niam bi wo ho a entuto yie tade ntina wo operate me pacho wo me betna mpotem ho a che kakra be say 8 years ni na me sheda me ye ma dwen say me ba be clinic but me sheda pacho o ye midwife a practice wo Ghana ha pacho ana wo ye adwuma we oh my ye adwuma wo baby bebre hospitals bebre I microphone mu pacho yo ka say nti me ye ma dwen say me a start bibi kakra e wo fie na bibia so mfiti ase no age se we hu said ade ne bekọ ana enko nti once wa na obi de dressing kitwa bi ene niama nkiti bi abefie mama mpachọhwe mama se be dey na mahwa ama no ebi obeka se mama me yare na mentumi nko hospital sanse me sika samonye na makase oki mama ntwedro ma se wukọ na anye yi a na wo de akọ hospital but illegal say nurse na wo prescribe nuro ama obi no ma Sarah uye obi a waye adwuma wa practice wonim se eye doctor nko a na wo kwan so timi prescribe nuro eti se wo kotra baabi sa ho kire te sen na wo ka se wo di emotions ebe boa nipa wan hwe yi a wo wadwene mu no wo fi se wo boa nipa de wo ha wo bebrem let God speed ade a e course no you be a one nimu hwe lay my and obeka so nim no be a wa practice aye djuma wo ko retirement ana wa na uja ise wo ko yode mpacho me ana me jaye wana wo free uja baby no me wo ye na chese ahonde enhye den ni wo nti me hwe na me so me jaya betena fie kakra na me betena fie no yo kasa e obi ba na oyale ya no atwere do kakra ma no kitu bi yo bia kitwe bi yenkwe na beye se bosome
nsia ne enum akini ena me ko okro me kwa akra na ababe yi a sister yi ebo ne din so de do no oya damfo me nim no wakra de dam wa wo me nsem pen enti mi hia no na chese nkomodidi na ono so wakra wa ibisa no so sese wetu ekwa ahya ma na so mi so metu ko kaso na no se mama na ye be bon komo na me see you ti me wa kwa na dakro frɛ me no se mama me sister bi na wa fa yefunu na okwa antinenta kama na nso ne condition ne se owo ya che kakra na wo mu din kakra na wo de wo ye very experienced no ebia wo betumi aboa na me se o menye adwuma wo fie o afa na me boa me ho kakra me hyeda njia wo na de gise ebi obi a awo no obeka se ebi oba na oso okọ obabi awo baby ni wo ne nan tam dia wa bedu me ho ebi abama me nimo me hu ya de se baby ne badia ese as a health worker I can help the person because my auntie Sarah yes video bi a ye hu ye hunu empa any ade wo ho a wo ya admission wo jin crofo wo si ade na wo ye ni so nwie yi wo eti ni suro mpacho me pese me hwe because se bibia pese me hu video kro me so far no na me nam kwan oba ho no ye video a obi me hwe video no na me hwe okay so o si video na you want to find any ma antifia na hwe no se ni fa so pacho eni pacho ye nyina Christopher enya wo ha ono da ho no o se precious emra da ho a ye di oxygen esi ni so enti ye to me minister oxygen ni ade se nye asam kitwa o eye nye hospital ketwa antizara mama mpacha wo tie me tie o na ima me kunu asthmatic very strong asthmatic enti me ba area mu hono na me wo oxygen because yen kwan wa eco hospital me oxygen small bottle bisi wa se ba de se yire so na se wo se ono akasa me husband no feel land na ba yenti okuta ne nebulizer kakra enti se yire so a metumi de mano oxygen nebulizer no chese enkoye safe na ye ba be 2 car na ade no na adile to obi suba no so hie bia na ade bia bona odi ama no mpacho obi ahie bia me nye precious de na bona no a oda ho me pacho an ti di de man se oba be nche se labor na se na ye ti oba me nche na me deliver no na edu ba bi no me hu se na ho me enoso emma no ti be su ene let me at least resuscitate her a bit say enya me de nako the right source in the first place auntie o yes aye den ade no afi na opese ubie sa unwie sa enti o yes enti na che betimi akafe de akoda ye ekan ebi ano na mo ye de apesika na mo de aye because akola ne kasa no tie auntie Sarah o kasa no o say o starti say ekuro ketwa we ketwa na wo hwe o kasa no se bra o ka setena se no o so tie ntumi mpam e kire se eniama kase sa no wo wonim se wontimi nye enyam pada udi enti yenti de ya Auntie Sarah yenti de ya akola ne be do facility enti yes ano me wo ho na ofre me ono ababa me nim ne da wo bebia me hu ne da me nim ne da ten sister no efre be no bo me amane se o ne sister ni se me si wo de yo waka o ne me kasa che ya na me peneso na me si yo waka dia mate wo de amane mbra na me hwe se if I can help her out nti me wo na baba no frɛ me ono ababa na nkasa o se medu u junction na me say what do me junction say yo any if I say na bra ampanso of I say bye obedu no nkwa na nam na me say madam ada no bia ne wamba o say mama me sere wo me pese me ba on my own because it was my decision that I want to come na me say me nti wase o precious honey na o yes ade no nkwa na akoi asema woni me di me nti ase but well so sister ne me akasenti I will accept you and do what I will do for you or can so did 3-4 days according to her speech now was a lie odi sen
odi just one day one day no buy ye no dana no jina no we no buy ye so now oxygen nyina bu esisi ni so awaka ne de daw awaka ne nyesi afei na awaka ne de daw because I won't can wa Mary Angel and two awaka ne de daw nti ye hwe no ahoma anadwo ni mu e no wo ye anadwo ni be said na nam so ade asa frɛ won krofo no mo mefa enkofie ana wo mu hu se wawo onu no wie call no so ye call ni wie ye no na me de meja no ho kokoda ye ade chin ya wa sorry aba me table aye nyina ye charge ye phone so wa ba ho na me ye aduane ama me kwala mo kitchen hu se wa ba we table no na me say me pie ba na me say madam then na we ye table say me phone adum na me pese me charge na me frɛ me nkrofo na me increase ka me de be tua wo ka na wo mo beba abefa me etua ka na me see you mate and ye charge kakra na frɛ won wo ma na me bebisa say akosi sen o say mama me frɛ won no mo so mo nam kwan so na me say na kotwen no mo be yiwa wako no see you nti wo be say 8 9 10 mu na still until obi anka na or started say o person move out na say no you cannot move out and leave your baby here esan say me feel say enye boko dia wo ye no I don't understand it nti twen no mo mefa o say mama me ye hairdresser na me san ye artist nti me magi obi contract nipa na frɛ me san nti me pese me ko ye nipediti na me say nti nipa na frɛ oba ko o say mama ye sikasem nti wo say me ko na me ko ye nipediti na me so me nya sika kakra to me ho nti me nuanom ebeba na me so nuanom ne hwan me sister beba na wa betua ka na wa befa baby na aba se ka na obetua ne na aka nti odi e baby ne nwa ha na me nko na me say eye boko de in fact me bisa de say eye boko de madam asema oni me kan de en ti ma adwin mu papa no se mama meko na sika na ho adwuma na me kwa akoye na me say all right nti ye bo tell me say afede me friend sister no me friend ne sister na me nya no me friend no akasa me nya no sa kusi time ono akasa de obefi ono se ni phone na ye dead de da nti no I thought say the deadness ni nti na me nya ne true no nti me de ne sister ne fresh madam mo we he mo sister no eja ne baby ni ha o then na mo ye afa ho mo metia ne be na mo fa ne nko and I'm very fortunate ne sister no responding no say madam me pa chewo me suma obi aba eye ono akasa ni nuanom no ma aba be fa baby no no na adwen sisi so papa oye drugs am so me da me no nya masem oye drugs na de tipese brain na nani ayere krakra okọ na me say fine e no nya masem me de ne say the baby will be safe to the mother nti mumra me fa baby no nko nti me wo ha that's a 12 to 1 ni mu ampara na ne sister and then the brother according to woman no e ne sister and the brother omo buy na me say let me call the lady to confirm me frey me nya response na me frey sister na odene ma me o say any sister no me frey no no fine na me say ebi no aba ha say won be fa precious be na etisen wo ho no see o mama won mo kuta sika mo ba betua wo bill na ma na eye ni nuanom ne won abayo abaako ene abrantie baako na wo mo de ne beko nti eye save me say eye save me mpeka se bia wo wa ba be wo wa bre e wo so to make and see you wate eneja wo mo meja baby ne mo ma won koye. That is the only relationship I have with her. I've never seen her in any way me ne nkomoda me ne hu hia ne da me ne ni asem bia wo mo ka no me ne omu ni nkomo bia except say I know them from Accra. Auntie I know the lady from Accra. Auntie Sarah Mpacho ye show ya ye won say ye ya na nkrofo the messages obi to me frɛ obi send you message no odi nipa no dance e ma yenya clue e wasem hospitals ben na we ye adwuma ho oh ma ye adwuma e wo Shukra Community Hospital e wo Dansuman na hebi ma ye adwuma e wo Family Health Kakra ma ye adwuma e wo inu kwa me we afi wo mudi ye adwuma wo bebre it just nkete tuja ya wa we say wo ye clinic ye be zeni be say 2 years or say 1.5 years hey
Precious akoda no wo de ni free facility ho ana wo ja no ho me patcho me ja no ma midwife no ma friend da adwen na midwife be ma Sarah adwen na me use di nya ne number mpo wo ye de na wo nya susu nya adwen o ka kire me say meja akola ne wo na me ka kire say o me yeti me ye makeups nso nti no say oh my rasta wo na me patcho an no say my rasta na me say oh okisa ende ma me o number me ye den me ba be ye uti ama me ba be ye ne kama me lock ne kama ama na me see you say ma Sarah ka say me friend no e ntro me man friend no and ansem na o ka say me charge me phone me di me charge akoyo bi sanu me phone sisu abrebia me phone endum unless say me charge say it e ba ne sa no and o ka che me say meja akola na man and am ko ma bisa ni say obwa pa ma wo kasa na kwa ni me pa ni chow say o see your friend say me ka che ni say e bokode na me ko aba me ko bisa say wan na be wu ni ba no be ja ni ba say ni sister ni bra em be fa ni sere bisa ni sa asem ni mami Sadi. Say, when me man can't say. Nessa banu ton, 10 days old abefu. Oh, see, me catch and say, me jack or lana man, Mrs. Stanley, me braba, be fan of friend me. Or see, or cast a woodjack ramano, or say, oh, sister, so omo baby triaka. No more the wako. Don't run in a friend. It won't be triaka do. Oh, no, jack or lana man, namako. Mammy, me patch on crate road on American. So be jaw banana, namako. Obwa. It's a big lie. Obwa no crabby or baby. Obwa auntie Mekacha ne say onja ne ba ne mame no. It's never true. Auntie Sarah, yes. From the beginning, from the onset, yeti asem ni nyina no. Why ye niema bebira enam rakwan so. Ena me de me ya ne say senka wo obi e wonnim bibia ampodia. Na as a professional midwife, wo si wo gyaye adwuma. Na wakotena area wosi wo ma bonti na wo pese wo bie maternity home na wo nya nwie ye imbalances na wo minyi ni sa license cry dia ma minyi ni Auntie Sarah ye ma wo license da me I put it to you say wo boa wo nya license e na wo ye adwuma no secretly na when niema ekoso Ghana saafo no niema bebre esisi because omo pesika no mo de awie omo facility enti no asem we no enya asem ketwa o wo ko fie ho no de na akohu wa make wild allegations say mo tu amana Pacho mete sasam so say me metu amana only license metu amana bay and I feel say people around me Samu be mama nipa akasa e sampa o mami wetu amana e wo fie ha e na ye hu so ye wei oye because I'm within the enclaves of people fetwa me wehia nti se metu amana na me ye bibi activities bia onu e ka people can also talk it about it. They can talk about it and mimpo and na meka say enyampa na bibia ba be ka e big lie. I tell you, me nwanwa se waba esa se owuwe ye kura me kai se osi fom ebe so me nan eda amase se mama me da wase na nka me feel say because the pregnancy according to the book no was 10 months plus and afa na awo aka no and afa so ye the red pen na tro woni book no say you will do CF. It's who sad the na still out in it too. Intermediate deputy Masara. What who said Nipano obey CS. Sadribian tie Panamo Penachia. I didn't see a woman in court, the hospital near when he said, Nastil out in it. Maybe son no questions, baby. Obaye me be son of question any part of the book wabase anyi say we no agire the second ekano wo so nya say djuma onu ankasa so kura so osuro kwantu onu ankasa ka che me say mama me suro enti yi wo ye na midwife mo po na mo psyche nipa e ma nipa ni gitum say CS nso ye part of delivery enti ma osuro wo hu say the red pen atro the book so on operation ni nyina wo je na wo because I'm more pakolano. No, I don't have any idea about it. Precious. 80%. What say? Afei day. Mama ni say. Mama Auntie Sarah say. Asem na wo kan obua. No way now baby. Ma when be some question be na me very man friend.
say Dora no me drew kwan so aka tell say me ni o and I'm the other Dora can say let be free na no na say fa ne number also no so ne maame enyin ya mo agina to ho no sara me ani also no na ti ben huku na wu o kan asem no se huku awu kra fridge mu fe no madi na awoche no no so ne maame ne papa jai and I'm say maame ne ko fa and wanyam tibli ku ni san ba back no o se say nyin se no mpe and magina tena ho se mo behwe na ma na wo abayiwa no ono so frɛ kan e kyerɛ ba bia wo clinic ani wo nyina ma sara ma me pa chawo asɛm we a ababa yi kan ye die no kwere sem e ka me nkwa ai e ka me nkwa mo ma baba nan ka sam frɛ na mo mane fa ne papa number nto so because me invite ne papa ba e be ka che ne se papa opa mo ababa no ma me no efifie o na me se o de bi nye ne sa afa so wo me ya wa we nyina nkole do so 10 and plus ma me wo fie hospital they make wild allegations anti Sarah I will put crown certificate say yama kwan but they o keka nyina che say who need certificate bia and wakwasa mantamu and our experience and our dear sir and Sarah what you say wo bu ani po but what you ya dia or how I did you have no idea and I papa no that mommy tie me akwala se mo kan baby sa me akwala na sem na me gusuka say I have no idea and no me need knowledge bia say me je ne ba e dia ma obi ma me no ne mado so o wo kra wo fia to de be no ma be frɛ say me na me hwɛ ma me say me nko me hwɛ ma esa say wo say wo hospital nti when na papa no rejecting no na me say madam if that is the case what I can do as a midwife to help you is that I will let you go get national health na what to me akwa abaemu eyire so a abayan kasa betumi aboa wo baby no see you frɛ wo kunu mame na wo kunu mra meye me witness to this issue frɛ me na frɛ wo kunu na o meye witness to this issue eneja o frɛ ne kunu ba nti ne kunu gina ho ono maame ne gina ho na me ne o mu discuss ye na me kyerɛ ne sɛ ye ni sɛ na nya wo Ghana ka nti me ne ni asɛm bia me ka asɛm a yɛsɛ ababa na ka nyina me nim ho hwee the father can testify to this thing because in Kamiyobia say me secretly but I brought the father in so that the father who is now an adult can come in enti ma Sarah asɛm no atwere wo saa no ɛde ne bɛba sakodai obi anye ne ba na obeba be ka asɛm kyenkyere sei ɛde ato so mama sɛ obi agye ne ba me de me feel sɛ ɔno ananim de bia ɔde ne ba no ɛfaaye ɔno ananim because me de ma ye ma adwuma wie yi ɛde ma ne ɔsɛ me fa ma no eyi me nsa firi ho a me nim ho hwee me nianti a me ma ne me detain ne mpo kakra ne sɛ ɔde me sika be ma me keke na wakɔ me ne ni asɛm bie biom me ni obi ni eni nkita ho bie biom nti ɔno a na betumi ansa whatever asɛm no tie wo sɛ ba bia ni me ho ɔno na me gya me ba ni ma asɛm a ɔken na enye no me ne mo hwee me nkan dada enye no kre asɛm a ma Sarah ka na enye no kre da sɛ ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ɛde na me gya me ba ɛna ade na me kɔ na me sister ba be enye no kre ni nyina ba ko bia ni ba ko bia ni me sorry atena se ende dey trade anko trade kwam ye ni me enye no kre me na me ka kyerɛ wo ye wo me Friday na me ka kyerɛ me hu nya nwanwa ye me nwanwa because how can you madam Nyangotre maladi mbache wadawroma amma no oji sa 27000 no ye be se hu se oji firi hwansem na de ko enu de se enu de omu ma weni hu da ana mi che se ama ne ye agent a ogina pakro ne maami we ntem me pakro me mama nim ho hwe enti wo sa ma no epufu kire ye mama me nim ho hwe ewrade nyankopon na ye me witness eno wo di akola no tie awudi akola ni free facility ho ko ye dia ene e beka se do se maami ni operate illegally no onimu ho hwe akoda no ama no ene ye agent a waji we ba koton but here the case say we say oja akoda no baba we so kasa say
okoye ko friend ebusuafo o no nanu asem na gese yes, that is what she did. And it really she did. No mo bai. O ka say, o mo kan kire o mo say akoda na wu. Me na me ka say kire. Ni malady mo sa go for you. Me pa cho Mami, for your trufo. O mo sole na. Mo mo home. Ma sa. For your trufo. And ka chem say o mo ni hospital ho. Obwa. Ma'am, nukura na because me sika na meji into no me catch and say me ma won ko that was what I told her time of person oja won nyina me ka say me ma won ko me ma won tu na monda akosi time ma betua me ka na do ba ko obwa nkrofo girls ko ye operation wo ma me we ho obwa we ti wu ho obwa bisa so wa nye operation obwa o your operation obwa ma who your operation obwa o ye nukura mama obwa na etia me ka say obwa mama ebi ameyo mama obwa ebi abe operation ai dey obwa ebi na obi na so e na ate ma sara operation party obwa ma sara obwa ade a wo ye hu mama me say oyo obi a wo ni license what me your operation you betumi owo mu obwa sorry oyo trufo kasa ye me wanwa chimia obwa police chimia me dey no mami from mba omu ni hospital ho obwa nti omo chi omo we lawyer for ekuku dam my love my lady obwa ono kasa na nim ni odi asem ka obwa ono na onim o ababai o chantro obwa papa e me wanwa se ka ababai tumi ya ni oye se bibi wo kwa operation operation o ye wo o aji obi a woni pa ni da unconscious obwa na akole oba wa de awe bebre o video obwa ma ade be videos a e woni phone so no yen na sabe nipa se ne ade no ye makwan na ye ke be videos a fatuso na ase no fatuso e fami ma fatuso ti se nukura e wo se nyama bi eni sutwa so mo chom be chi me kra na eso be twa because me nkwa me ti bi fami nkwa be go ta we akwa na is serious me ti bi fami obwa ni oke biara about the baby no obwa my lady me ti onimu bi on me nim ho she eko ho na Jennifer ko wo ye operation see so that say me Jennifer ne why Jennifer fine Jennifer no fine Jennifer fine wo Jennifer no di for prem malady that's no odoye din the battle no battle ahanye din odayin ko madam hey Jerry precious odayin ko di for kasa malady wadawroma oti akunya kesim ti de obeka bi ebeye se ye hia nkrofo mienu de kan wo man ye miensa se ye beko amano maye mdase amano wo se o me ye tumi ye cheno mdase ye to su mienu soso abusuafo a omo ye ko se ko mba be fa akora no malady ye hia wo mu ye to su miensa de mama mi hu be ye hu ni se amna wo tu no hospital no suma ye ko video ni na clad wa da mu sofo Baba wadamu Dabi Tobo to be ni ho na wokaye Tobo precious monada mi fie ho akra de wadamu precious Tobo madam obwa me do afi nyabotre oyo trufo nyabotre malady asem na dance ni hu ne kwasem twabi ne kwasem obi bewo me de me ye customer di frifiti miti opa ya tro na krata so se ye na operation wo gina to aye Dabi o se de ya tro red se ye ni surgery di wo gina to aye dai se ye e ba na ho be wo no wo ni interest bi a ja okoye no operation ana ko me na duro kra no because so me na duro oh malady Daddy obwa operation po obwa be ni nyina no etu betwa because am wo yi ye be di akira kopim bra ye be hu mu no kore se mami kokoto azo kokoto no doubt soja ni bia ni to me police ni bia ni to be so bia info so ho ne ya chi no be ka che se mi wo jeje kukudam mi wo loya kukudam jeje kura ho ban fast ayi mami madam midwife come here nkasa ye be fire police na wako handas no ho because ha na etie no akunya kese so ne ma metie fa di die ma no mate wa nyina ma na anya na opam no an ko ya ka sam bia ni ho mate yesu otu amra ede oxygen ede so so evidence ho for there you only license eti kontu ni nka sam na license so bo now to operate sa hospital no what be that any pankwa o ma we what be that
adwuma ye ni lan say ntimi nya adwuma no nya botre wo mistake wa ye be ka kire wo die ne kwase wo nwe fanto so aha ye gira ma peace asundua mu eni me bi enkrofo bi ye eni midwife fo bi ye no ebi na say wa start ye no na academic kan ko wiye ye no wa pebosia wa commission wa wiye wa jo lances na wo ya kaba mintimi fatro asem wo yi ema because wo wiye no wa man de ne ba na buso betwa oka receipt e chese mami ebuso fo begiska na wey midwife wey receipt e chese akora wey ebuso fo begiska na wey on the receipt adwuma na wo ye no omu be yi no omu so omu tua ska I try. o ma ni receipt Me pa try. etu buku receipt wey ni nyina wo da ko ya wo ba no ka se bibia wo se ye no kredi e wo asemsumodu esa wo de ba asemsumodu wo nkata kire se wo bi pese de ji sa ayindia auto de ba My lady. what I say Ama oji me awo no kra me di nyama ne bae no ka chem say nyama na me di aba ne mponsu ama ofre e na otietim say de bia mu di nyama bae nsu de bia mu di nyama bae nsu de to ba ku tiro mienu tiro ni nsu ye na okasa kasa wo phone so e ma me nkra sem na me ka awo de so o ja to so o wache o etiano de and won twa to so onye waje wa wo no ba bia akora ne da ba bia akora ne hye ne hwehwe before Malady na Abraham Pamrem IBJ me ba cho you ba bia akora ne hye ne se no ye hwehwe eti nyambo treni pressure so ye hwehwe oban fama wo na so so wudi hu bi na so ko so akora no why mo ma wa to be fa no adi 270 million waje akodi awi woni me no maje ade akokodi eti amma na Malady wa dawro mama ye hia ma ba bia wo bia police ye hia ma atana sim yetime bu asem Abraham Pakasa Malady medase na ya chiefo nya mi hira kwa Malady o say questions bia wo bisa na no den ba me hwe so court na bedem a wa hu no kure na person no ka so na aton akura no so enyo na aton no lines is imprint betima dem me kan o de ji awo operate awo no betima dem eti asem wo ha wo se ye ka no kure ne kire wo Malady edi kan awura ya wo gira machi wagimpi do so tia se me di na tem o ye criminal so o say criminal o ye criminal sa wo ba na Malady wo free say unti me nyem nwo a enu ukru no kwatena se na mu de mo ye edi enti na mo obi mom na ebe bo ho ka no amo awo na free say wo mo awo na kom de akra ne mawan edu ba bia onsa wo koye emoja ne ye ka ho asem epiepia onsa amo afon Malady mi hwe ni video bi ene won na ti say nteza me were kra ho emoja no kwan ye de na fa so no ene epiepia na de na dru fiaze no edu ba bia nipa bia wo tie na wie bo waton wo ba bia no sabrei wo asotwe kese pa waton wo moja ma obi ubedi hu fo nyame nu na ubese nyanome wasasi so ose no mi ni bi na ya krai Malady mi wie precious o gina hui Malady prosibete precious ne edi nako won ko kire die ntia otimi gigina em se me ba no mi timi wi ani nti so obi ahwam ya magya na ma no ya fo akoda adwene ho no onko ka ne mrem anato so wi mama nurse hospital bobodin so aye adwuma wo ne nyina no me ka just nukure bi anim nukure o ma he Malady he teacher ni bia wa corrector bia bia o tirade bia wonim headmaster bia wonim bia o start tirade be size o pension umfie wunyini won be ya adwuma ha 8 years anka be bia wo ya adwuma bia no o be kan to ebi o kra timika so refi on se nyima bi o hono mo a ye kam what as say nsem akra ka duru ba bia ebi ya no kra enya ni nyina na ya no kra na asem no du wani fam no na ado asoso etie mamines edi nkai entabodan bi wo hono mo a enipa dem akra de bai obi da form ya ne nsakra se na ya se ni nyina video no ha o mamines tie mi wie ba bia mo do mo kokogu no wo de nya mo kire ye wie a wo beti ne ma na se sa ne ma wo nyina di se court ene tibi kirem na fe ye the judgment aba hwe mamines eniema akoso mantem a wo no entwaye se si ai se wo kokome session ko hwenkrofo a Africa so ne potem nsema o mo tro fa nsema de ekoso no edu ba bia ye mani practice ne ma biase edi enti ana opese oje licenses ansa no operate maternity home na wunya na wo ye se Malady ye hwe video akwa de bai na hwe dan ni mu a
kyerɛ sɛ woyɛ adwuma bɛsi tini nneɛma gu hɔ oxygen we ne kyerɛ sɛ yɛ wokunu ketewa bi na ade tua ne hwena no ɛyɛ kɛse a wode yɛ adwuma mamines ɛnyɛma ntwa yie enti ama ne nipa ɔfrɛ wo ɛma mo yɛ nhyehyɛ wɔde akora ne ban mamines yɛfa wo so ne yɛmu no nipa ɔfrɛ wo ɛma wo akora itimi ba wo no saa nipa bia so yɛhia no ne number ɛkwan bia so malady nipa nam ne so a ɔfrɛ wo mamines ya ɔma wo ne akora yi kasa ya akora bɛhyia wo no yɛhia saa nipa no abi asam ɛyɛ maami ɛne akora yi ɔmbɛkɔ police station nti ya police for ya invite ɔmo wɔ yi CID papa mpacho hey precious no gina ha abrampa ma CID metrans na yemu sabe ne baby of station free by because on say you know mufti papa mpacho udin ni baby of station me pache from me detective inspector Idroda Santi okay was central district CID okay me divisional commander Mr. Christopher Mpianin okay ACP yo to ne sumami yo ene mami any akole ye de ombeko akode allegedly also akwo maami facility o ma ye kwan aton ne ba na said ye maami ne kasa no utumi se operate illegally oni license kula eti Ghana mra nso tia eti ye de ya afam de hande wo mo e de amamu mu de wo mo ko na mo se mu hwehwe mo niema mu na mo se sese mu gya wo mo a mo gya wo mo me de maye madwuma wi hande wo over maami or day in court yɛkɔ central dabi wode yɛnkɔ central yɛkɔ central ɛti abusuafoɔ na deɛ bɛsi anya si madam sɔre na yɛnkɔ central police station maladi nyame nhyira wo nyame nyɛ ɔkɛse papapapapa aha se no ɛdu kɔdu ne yɛgya wa yɛkwasɛ maladi sɛ wokɔ so ne mmara ne yɛ adwuma mmara ne wo nka maladi wɛ mami n'ani mmɔ ne dwɛ ensem o kanyina yam tro oboa enkontompo enti asembu anti yentwa bi mfanya danse akra yi ti ha se wosi wonya ne ho na akra ne de wonti mfa ne nko wosi nti saada asem bi akra yi kan bi amale di nti sa enti wo so dia wo ka de ne nyina yete sa ya mana ti ase se protifo abamu a se de mra ne tie bia wo de edi nkai yenyi male de yi akra na wato na si nchen license a woni a operate sa facility na ene ye kan wasem ejimi ko base maledi oni license no oye adwuma ekunkun krofo ma oni license eno na ehu no na akrai press mo kase siense why press operation edi asem na koso o man yimu na maledi ya na ya me yes o man ya be firim Sra Ghana police kaswa Fanko TV 3 fam wo ho Sullivan Clinic was edin no onyamfa nto se oni license into odin no ntumi o edin akode beto ye Sullivan Clinic monko ho na monko close to our facility no down yes ramo obekum ni po national security Mr. Tapsoba mo soli na Ghana fowu yewu abet so Ghana fowu maledi kaswa Fanko TV 3 Sullivan Clinic maternity home ya maami ye operation na oni license awo operate Ghana je wo kumni party na maledi wo be kompran wa ye san name of starting fees e nwotwe ni maledi obi operate ade fees e nwotwe eti ni nyina na be so so ko ona ko bi ndie 2 years ani obo maledi eni be ka no ho nsem bebrebe wa ye ate pese kwa homa ne so ntem bia na enti ya nto ne manwi ebusiafo asemwe enya asem ketewa asem a midwife no ka no ebusiafo bibi wo ho no midwife no ed bibi esie to me ne dia me hu ne se nipa ko betimi asolve issue we se ama cuteness no se ama cute no ono na obetimi asolve asem we ama na ye simple because sisi anu ye hu nipa ko ye de all ka no kore no se midwife na ka no kore se ye nua be na ka no kore ye nim enti nipa ko third person no no won finfin no ono ana obetimi asolve sa asem no esanse ye nua ba no o se ama no na introduce no e de ma me no ono akoya no oji sika no e de koma no enti ye maami ya o kase se wo si abofa na ni nchen a e ba ne se na o driver e de sika no e koma ama e de be ma ye nua ba no
Usi ne nuanom anase ne busuafo ene be fa ne fi hospital honom enti usu fi kran ba no na nke se wo make sure say anase wo fi kaso aye ba no na nke se usu make sure say o papers no bibia be ready because allegation na lady ni de ye de ede to so enti wo fi kaso aba no na nke se wo de bibia ye de eba ebusuafo no ebe fa no ebe discharge no wo hospital honom no definitely wo mo receipt ena hospital no so anase clinic na wo ka no papers no so na nke se wo ye de wo de ba wan fa bibia mba wo do body na ba betina ahemfie tv cheche wo nsemu enti se ye no kwampu a ye nye de ye ntia se enti there is something fishy about this issue nipa ko betimi asolve issue na na busia for maka the third person no ono betimi asolve asemwe ama asumdwe etimi aba because you see ade unim nipa ko ye de o ka no kole we si we na etwa ntwo we si we na etwa ntwo sisi ano maami osi ababa we koye so okwakoye eduma na odi aba betua oka ebusuafo no omo a ofre omo no they have to be evidence ena 2 umani sika anase one mani sika ena 3 abofra no ewe he so there is lot of questions in omo issue we mu now so ye pese third person no ama no embe yi ni one because day na or kasano ama no ka bibi se drive maame no edisika no ema ni drive ni no edisika no eblo no ama no sisi anu maame no so ka different thing enti ama no yehia no because ono betimi asolve asemwe ama asemwe obi etimi ayede ati ase asemwe eye big issue eniti na maame no opese oya no yi ni mufi mu ye nua ba no na adwe ne eda ho ankasa eniti ne ba ko betimi asolve sa asem no eye ama cute no ono betimi asolve asemwe ama yensu ya ede yate ye ho ase nzebusiafo ye be try si lady we nso e ba be kireke ni nsem e de akyerɛ aha eguso ya emergency Ghana TV ebusuafo nyama ekoso ewo ye man Ghana mu hase nti ye ma ye ni ennawo edi ameji so ani keche mami esi enesen ye be san so edi nhemu ewo fidie hase nso ebiom ebusuafo makra